أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا وقال تعالى ألم يأتكم نذير. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela isihogo indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo. Akumnandi esihogweni. And then Allah uyasitshela futhi kuSuratul Mulk ukuthi abantu esihogweni bayobe bebuzwa ukuthi alam yatikum nadhir, akekho yini owafika wazonixwayisa. Alelani-ke bafowethu, ngelinye ilanga uGabriel wafika esithunyweni sika Allah uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, wafike watshela lesithunywa lesi ukuthi isihogo sinezigaba eziwu7. Isihogo sinesigaba eziwu7. Isigaba sokuqala Jahannam, isigaba sesibili Laza, isigaba sesithathu Hutama, isigaba sesine Sa'i, isigaba sesihlanu Saqar, isigaba sesithupha Jahim, isigaba sesikhombisa Hawiya. Alelani-ke nginitshele, ngizokhuluma nje ngezine kuphela, angeke ngikhulume ngazo zonke zoyi7 ngoba uTikTok uyangiphikisa la ngesikhathi. Ngizokhuluma nje ngezine kuphela. Lalela-ke, uGabriel utshela uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ukuthi ileya yokugcina, the 7th layer, le ekugcineni lapho kumnyama khona, kuwumgodi omnyama, le ebizwa ngani? Ngehawiya. Wama adraka ma hiya narun hamiya. Okay? Wa ummuhu hawiya. Leyo ndawo leyo indawo leyo okuyi department yamaJuda namaRoma, ngoba amaJuda namaRoma yibona abamoshe umhlaba, yibona abagubuzele iqiniso belazi. Umhlaba umosheke kanje nje ingenxa yani yamaJuda namaRoma. Ubani loyo? Unumber 7. Igama lakho libizwa ngani? Ngohawiya. And then number 6 okuyini? Jahim. Jahim yindawo leyo okuyi department yamaKristu. Ngobala nje konke nje okufunda okusebenzisa iBhayibheli, okukholelwe eBhayibhelini. Yiyo ke leyo iJahim. Ngani? Ngoba ba ama-puppets, benza izinto abangazazi, bagcina sebethuka uNkulunkulu, bethu ziqu intathu, bambize ngawo wonke lamagama lawo uNkulunkulu angawafuni, benze yonke imisangano, bamenzela abafa ifaniso, bamenzela abalingane, bamthuke bathu nabantwana, yonke lento le benza into abangayazi. Indawo yani eyamaKristu. Akhuphuke nazo ke uGabriel athi mangabe ke esefika kunumber 3 okuyi Hutama. Hutama indawo esihogweni yeinhlebi. Wena ohlebayo, nawe wena olalele ohlebayo, noyi2, humaza walumaza. Lo ohlebayo nawe wena olalele lo okuhlebelayo. So ukuze ke wena ohletshelwayo usizakale, nisizakale nobabili. Umuntu mayeqala nje efika kwakhe ethi hey mkhozi, awenza itiye ngikulethele zona ngizokugobhozela.
umtshela ukuthi mkhozi mangabe sizokhuluma ngabantu cha ake sishintshe itopic ake sikhulume nje ukuthi singazama kanjani ukuthi sizenzele imali siphile nathi njengabanye abantu umvale zisuka ngoba once wathi iza nazo mngani wami mina ngisayenza itiye ngapha necoffee nobabili nizobe nikuleyo ndawo leyo ebizwa yini Al-Hutama indawo yezinhlebi indawo yamamenemene indawo yabaqabanisi abantu nje oqovizwe indawo yabo ke leyo zikhuphukeke siye ku number 2 which is Laza and then the upper layer subhanallah uthe mayefika lapho uGabriel waqala uGabriel wakhala ingelosi Gabriel wakhala uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayeqala ukubona ingelosi uGabriel icipha izinyembe zikhala uRasulullah uthe makabona uGabriel ekhala waqala naye uProphet wakhala wambuza ke ukuthi ukhalelani uthi haya ngithi Gabriel ngibona wena uyakhala yiko nami ngikhala sallallahu alaihi wasallam uthi yazi ngikhaliswa yini ngikhaliswa ukuthi le ephezulu iJahannam eyabalandeli bakho ngendlela ngithanda ama-Muslims ngakhona ngoba bona bakhonza Allah bayamthanda Allah kodwa kuma-Muslims kunabantu abama-Muslims kodwa benzi kahle bezinto eziphuma endleleni benza umthandazo ngesikhathi esithandwa yibo bafika late emthandazweni abemile emthandazweni bacabanga ezinye izinto ezingahambelani nomthandazo abenzi lokuzana iqiyam yabo kahle abenzi sajda yabo kahle abenzi ruku yabo kahle abenzi lokuzana ijalsa yabo kahle abenzi ilokhuzana itahajjud ilokuzana itashahud yabo kahle abenzi idurut sharif idurut Ibrahim kahle mabefika kusajda they cock like a cock they peck like a cock ngathi amaqhude yazi nje abenzi abanakekela umthandazo wabo abanye bafika late emthandazweni yiyo lento le engikhalisayo bese ephuma endleleni benza ubufebe bayantshontsha bayachita kodwa bama-Muslims so leyo ndawo leyo ke ephezulu eyabo yiko ke ingikhalisa ngoba ama-Muslims kuyangizwisa ubuhlungu ke ukuthi ama-Muslims azobe esesihogweni nawo ebe emkhonza umdali ebe emvumile umdali akuvuma nawe kodwa nje ngenxa yokungaziphathi kahle kwabo bazobe besesihogweni so my brothers my sisters niyazwela ngithe mina without fear or favor sikhuluma iqiniso njengoba linjalo maningi ama-Muslims azobe esesihogweni as long engaziphathanga kahle so my Muslim brother my Muslim sister awushintshe ukwenza kwakho uAllah aphe mina nawe itawfik ukuthi uma ngabe sikakwenza lokhu uGabriel ayekhuluma ngako phela abaningi bethu siyakwenza ungalinge ufe ungakaceli intethelelo kumdali uAllah athethelele izono zakho kusho yena uthi ungalahli ithemba emseni wami la taqnut min rahmatillah ungalahli ithemba emseni wami inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a uAllah uxolela zonke izono asizameni ke bafowethu ukuthi sicele intethelelo ukuthi uAllah asixolele sizokhona ukuthi sisinde singasitholi sisejahannam wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin